amai na te sang ni som paliya Russia in Crimea arun tumkha a permanent base atanga thadeu ta bela sa sa bela chia ma teu chia kha Russia hian tuna hian fanga si pai som lara bela sa si pai le ral tho ma chok turu ber azov tui pui ate black sea ate ram ka khan ram jawa si pai sing te lan umur dum boka patkar le barak ne changlung takin ran khwarani bela sa Russia in lai pui le sai la pun bang hian Ukraine lambai na lo chang le ta an misal lo ka turin S-400 ta pun thlo bo chui ba ngan Russia Navy te chu ton thuma hian Black Sea ane Azov Sea anong meka ketui pui hi Ukraine rule mai ni hin ketui pui hi Ukraine rule mai ni hin Putin na thupe kan na pui hi expand chu nan suya ketui pui ane rule mai shi tak tak paruk chuan shi pai le ran tho chanan tak rule lo ma kai mai thi turin an rin te ni a soyani amphibious assault section ge reng reng kal sanan pe chiang lai lo kila amphibious group ne ngai tu le ko wal kal ko thei ni in le ko changa ke karamal lo tur ran thu mur do jangai tak mai ni le nam si bai te support turin na ran thu le si jangai tak ani a amphibious ship ge asia mani tra reng kurji le reng kurji simple craft ada siang ani kang pui kama kurkan mentrina ada orang yang nongin sipai kuring kama kurkai trina kama dengan pun kama sipai era tuan tiar semua buat jangkai me era tuan tak tak cepat turin kama bel maramal turin kama nakal kai tiba susun pun dia main Russian urban of landing ship ini tuna Black Sea Azov Sea Lut Meg Russia tunong yan Caribbean Kapten Lensa Prophet Artillery Islam Paul de Aport Kaya Russia Navy long tang kapal Manjay Luka Sipi Sambil Kumay landing ship Parut Degi Bensia Gila Left landing ship ne Links landing ship Kaliningrad landing ship Tachuan National Strait of Balkan Popoka Fyodor Morgunov Georgian Federation State Poland Ruski Kornex Dania Control from Children Air Hetiang Long Airfield with Control in